Ki sengbalang na riboy kenthop na du ka KSU RBF FKJGP bat HNYF kilami hi ban pinyang ya kardop talasi mender ne ka facilitation center a umling kum ka jing persya ya ka jing slam jok sarkar ban te lakam ya ka jingrung ka slap ki mender ya kani ka kunhun la lam do presiden ka RBIF uba people thank you presiden ka KSU u samla ferdinand kharkamni u presiden ka HNIF uba Marcus Martin ba joint secretary ka FKJGP uba Louis Starling do Hakani kasi lawan hiaru ki majuse bat ki pulit menyakran bat ki nongelam ki sauseng ban kerpat ban sange ban bu yakani ka kherdom na ki nongelam ki tegi seng ki lapan pau ba ka jingkan ka dehi halor ban pentrikam no ekameglia resident safety and security act badai ban pentrikam no ru ya ka district task force committee la dawaru ba ka sarkar ka de ban pentrikam no haman la ki district bat ka deiru ban bu no ki facilitation center hapo kan repose ngi kumbala kular da ka sarkar jaga bangi lah hang kali sim lale bit ino ro kaba kaan dong penjari lah isu yang kita menong persini kita kami kita kasih kerja kaba na government punya kan government le kartu kerja dan ada sesi ada kan be kan begitu kita ni government kalau ini kita ini kan kerja ini ada bawah sama kerja ini dalam kehidupan kita ada yang ditangkan untuk pak ini yang buat masa ini bahwa tentang ini kita dan bukan terlalu tentang dong ini jingwan ini yang ini cakap mesti kerja jinglong concern ini kembali buat kenika kami ke facility center. Nama ke jingatkan ini kalau sang untuk ajar online, kumpul kita tip ni okey. Agar ajar country kita yo ya kaan, tak kaan ini kalau pau ke sarkar ke dibendan no ya ke jong ke facility center. Banpek ya kita kinong-rung nungmi hapok ke jela ke jung. Henry nadu ajar hat apa? Hadin baka sarkar semai kalau bercinti ya ke sarkar jela ke jungi. Ngiladon ke jingi keren bat ke sarkar ha ke bidi bakani ke an MRSSA arjat hat indrew bat nakaliang kani ke sarkar hi kalau ong ba nakaliang jungkiro kilong concern banwar ban trikam no ya kani ka an kata ka balong ka bu no ya kita ki checkpoint ya ta ka bagi khot keteng ka facilitation center Henry nadu kita islam ka bangi kendo kalau don ru ha usam arjat hat pra hat kendai kajing yalam nak kalian ke sarkar yangi kisau di kisang halang hapok kani ke jaka ban peni ba kani ke jaka kalau ke jaka ke mana ke sarkar ke kmi batsnano ya kata ke entry point distin perkat ni laong ba kulo kisna hakani ke jaka apa kalau pelaj yang ke area pertihat kalau pelaj ke toll plaza bat ila pelaj pun teli kisnong tiban melbupat yang ke entry point hakani ke jaka Adin ketinggian kan sulap. Nama apa karun ketinggian ha kabini baka sarkar, ha kabayo no ikan cekap, pendap no ikan peta bersenai kan 3 point. Nah kalian cuci kisang halang ru ngila perkat cengai, bad ngila pengu bakin bu no ha kan ikan cekap. Lalu itu Islam, kabang iyo jingtip, baka sarkar kalau dan kejing penmang pisah, palat ya kembali laipo krori ai ban penbahai kini ikan cekap, kum kata ke facilitation center. Ngiyo jingtip yang kalau dan bakasan kror Bansna ya kan ini cekap develop ini cekap berkila buru yo kontrak. Lalu itu Islam balai lamingi ngirai berkila yang sedang ya kan berterikam. Hak kebedi benti ya belum tetakaan bok kemenitip. Henry nyuba kai ke pengiyi pada akan dikasih terik, akalai putri kasih terik, hak kuat ke bami ini ya kata kuat di sanction. Hak kebedi bat kani ke cintai ya kata facilitation center dan entry point. Hapo umli. Kalau penkumar cimut yang ini ban yi ya kata kara je ke sarkar ban di sanction ya kan ke kila ya kran kila kle ke depan lak yang ini iseng balang keberan aku kadela megalaya halo kali kila ya ke statement nak kalian jungi ke bagi penpau ya ke long insincerity jong ke sarkar ha kabidi berpular ke pentai no ya kata ke entry point ha ko umleng Hadin kata apa ni penban hadin pengilai ke statement nak kalian jadi South Ligi sen ni ba kum bala syai pa kasarkar ke permi biang ba hapon rupus ni kasarkar jela kan pendap no ya kata ka jingtei ya kata ka facilitation center ya kata entry point
Hapo umling dah kata kentin bagi orang tak free farm. Mendai su lagi hing dulan berapa? Handai dang hing Krishna kerki. Yang ni ru ngai kublai ya kalai ke sarkar. Handai kai ke bang ni ke pelong yang ni bang indorang ni jeka bertolong. Nadu si tarik bila keran. Haka tarik ke statement kalami haki pras haki kot kubur baru haki media. Bagi sarkar kalau kular ban pendam dan rumus ni. Manta lapar cita yo. Manta kadap cita yo pat ni. Bakam sim London kano kadap kasin. Kaba ka sarkar kala aparat lane kala pengkoj lane kala sedang berpentai no ya kan ni ke jaka. Lese ka bidi baka jing bomlong insincerity jo ke government ni sa sim no ya kala berhenti berpedi sa government bagi kisang balang ni don kata ka jing kli bar hadu kini isniru ni nang don ka benta banyak keren ya kata ban bu no ya kata facility center ha kan ni ke jaka. Kum kedak berpau ke jinong konsen jumi ngila pengi sa government kan da penhut ya kinong lek gangwan ya menta. Ane da government kayai pen up ini kan pelong ini di South Lake kisang beran apa ka green yo trap ba hadir kan promosi ndai bagi suku nai gi ndai bagi kita tai gi ndai bagi suku tang kita ka ho Andre ngin pelong hi no dalade ya ka jingnya talasi ya gitu kinongwan apa ka jela. Balada kaseng hadir ke promosi kalau sini takarai ban cek lut ikut kisla kena kalian ke sarkar kam di bekeno ya kajing le start jong kiseng balang halor kan ni kamat ke bana kalian ngi kiseng balang nilai ikran nak kapuar sakapuar nilai ke statement nak kalian jadi South Lake kiseng ni ba kum bala syai pat ke sarkar ke permi biang ba hapon promosi ke sarkar jela kan pendap no ya kata kajing tei ya kata ke facilitation center ya tak entry point. Hapo umling dah kata kentin bagi orang tak free farm. Mendai su lagi hing dulan berapa? Handai dang hing Krishna kerki. Yang ni ru ngai kublai ya kalai ke sarkar. Handai kai ke bang ni ke pelong yang ni bang indorang ni jeka bertolong. Nadu si tarik bila keran. Haka tarik ke statement kalami haki pras haki kot kubur baru haki media. Bagi sarkar kalau kular ban pendam dan rumus ni. Manta lapar cita yo. Manta kadap cita yo pat ni. Bakam sim London kano kadap kasin. Kaba ka sarkar kala aparat lane kala pengkoj lane kala sedang berpentai no ya kan ni ke jaka. Lese ka bidi baka jing bomlong insincerity jo ke government ni sa sim no ya kala berhenti berpedi sa government bagi kisang balang ni don kata ka jing kli bar hadu kini isniru ni nang don ka benta banyak keren ya kata ban bu no ya kata facility center ha kan ni ke jaka. Kum kedak berpau ke jinong konsen jumi ngila pengi sa government kan da penhut ya kinong lek gangwan ya menta. Ane da government kayai pen up ini kan pelong ini di South Lake kisang beran apa ka green yo trap ba hadir kan promosi ndai bagi suku nai gi ndai bagi kita tai gi ndai bagi suku tang kita ka ho Andre ngin pelong hi no dalade ya ka jingnya talasi ya gitu kinongwan apa ka jela. Balada kaseng hadir ke promosi kalau sini takarai ban cek lut ikut kisla kena kalian ke sarkar kam di bekeno ya kajing le start jong kiseng balang halor kan ni kamat ke bana kalian ngi kiseng balang nilai ikran nak kapuar sakapuar haba kadon ke repeal ak lesi kila repeal hakapok garuhil handai kumbang ini kan hapok ke rilum khasi jentiahi kani kaan kadangim laring ipai ka application of law jong stam katandai spa sampuar. District Council ro kalau orang bakala mempetrikam ya kenikaan ALP. Henry ngingin trek tempat ya ke ketang juga jadi menteri kami kalaya baru hasi ngina ya kedup lang ya menta tinggal menteri lang transfer ya kenikaan ngi yang betul ngin pedang no ya ke comprehensive mechanism bahkan dia lakap. Bad nak kalian jungi ngila menjur no benwara no ya kamera sisi hadin bangila pulih punya bakala nem bade lakap. Ya menta kadon ke delay taktik jong ke government kaba ka ong bangi don kamban amen biang ya kaan batisin ba kaan kepala don lupa ki binian bante lakam ya kata kajing IY namang iong banrung ha ka jela kidon la ka jong kidon kibiru ki barung sapo ka jela jungi ban wan wat ya ka caka bela kidon kibiru ki wan kiloi ki officer ki wan ha kata profesional ka jungki don ru kibiru ki wan rung ha ka jela jungi kum kita ki student badon ru ki bawan a ya ka spa ka po jela jungi kata bingong ki turis Nim sem lakang yano ino sa siru juga jelas. Ada tang yang sekentin kebangi yung seki kalau antar mereka legally not illegally. Tang yang kata ni kau bersobat hakan ni kaan kalau don ni kata. Dia mentah yung bagan ni kaan kepala don kalau dia menteri. Mendai baga government kecil ya kediling taktik pada kabak yung min amen.
minang hak yang kita kibiniat tang kibiniat mentah kibaladan lu kimla ban bam kumno binang mudur bawa man bu yang kibiniat tang Indonesia seketing tempat bumi ya ketika sarkar tolong ba naya keren kita kibiniat mang pentrai swaya kenikan banda kalian tinggi sembalang ngimong sebagai songkat bagi nang pe lada jalan ka failure apa bagi bekecik pentrai kam ya kenikan nginang la ban ya keren sisu hagis nam kibawan sakawai nganang ban lembah ke media ke jongki ba kalate lakam pa ya trying ubasna deki totally kenra deki totally kenra ban aiwai late yu namar urang basnong uladi ban panno ya ta ki sakhi kikot sakhi ba pensisa ba uni udai nae uran nam kikot islam ba uwan songwai haki jaka jungi tementa ka jingkeli kalong ka district task force la kam tri kamro nginongi kisang bahalang ki bangi jusa kendo bangi di tikso ki badat tikso ki bawya nginlong ru kita tikso ban pek tu ya ka jingle jong trying ya ki jingle ju pirang basnong lalakim pentri kami ya kenekaan nama la aibo orang basnong ban lum ikut kislan lagi trying yellow wai baru IT pat ya kal nearby police station kamu kadi kamera jong orang basnong ban te lakam nalu nasno ban nakalian cuki kilawang ini bayam ta ngin ya ketu no ban ya keren tumbang on speaker ni kalau terkadang kadi long concern jadi seng malang ke bagian sekali boy bangi lakwa no baka sarkar kan sedang no ia kani ka fasilitas nama rakan ni kan kamsem lakran tang ia ka fasilitas center ya tak entry point dan exit point andai ka kran lu ka bedi baka district task force committee kabala aibor ya kirang basno banlum lut baro ikot isla jokino kidong songwai hagi senong ki jongki bad ya kini ki nong songwai ya ki kot bagi lalum de kirang bas nong kilari bani IT no ya ka nearby police station Henry what ya kata ro nakal yang ke sarkar kam simlala ban hak pentri kam no ya ka district nilai kendo ikpor beladat nadu ikpor jong disi berim adu disi pemerintah hak beli bani kran ni kini kamat Henry nakal yang juki kila pensai ba ngila ada constitute ya kita ke district task force committee Henry ngim simlayo pat kabuat pempetri kam no hapo ke distrik ke jungi tang kani kapau ya ka jing bomla pentri kam jong kani ke sarkar ha ka bidi bekenikan Henry ngim namdu jikirman pan lembaga kani ke sarkar pengibu lang pengibu ro jikirman pa kumba kila claim mentan rusi di perjak no ya kani mi kerpan ro ba ya ka distrik pasu komiti ro kini ban ha sedang no pentri kam ha ka distrik ke jungi te kumbalong adu mentah kilabu yang ni ke facilitation center kani helor yang kani ke MRSSA te HBD bar KLP pakai ke rai ke jongki baik KLP kami kata ke isu ke bangi ngila rai bagi pekut no kumni ke ni ya KLP kalau kadi ke jingilam bentong tu ya keseng ke ba kanpor tam hapo ke state ke jongi kata ke kasih student union nanu kipor katinya ki kalau belajar ha kadi nanu kipor katai pa punyo Bandadu propunyo nakaliang ke kasih student kalau yai dawa ha kabiri bakani ka cimpetri kamno ya kaan ILT ke bangikip untuk ke Bengal Eastern Frontier Regulation untuk sistem hatras pak nyukulai Henry lanang ka sarkar ha kabeladap nakaliang ka sarkar MOU ka sarkar juga pemukul sangma ulong bangimla bangpetri kam ha ka jelahi para kawe namar kadon katakaan kabakiyong ini kataka repeal act jung sistem hatras pak kendai punyo Haba kadon ke repeal act, lesi kila repeal hapok garuhil. Henry kumbang ini kan hapok rilum kasih jentiahi. Kani kaan kadangim, lalu ngipai ke application of law jung sistem katandai selatan puar. District Council ro kalau ong bakala mempetrikam ya kani kaan ILP. Henry ngingim trap tempat ya ke keteng juga judge menteri kami kalaya baru kasih ngina ya kedup lang ya mentah. Tinggal menteri lang transfer ya kani kan ngiyong bato ngin pediang no ya ke comprehensive mechanism bahkan te lakam bad nakal yang jungi ngila menjur no benwara no ya kamera sisi hadin bangila pulih punya bakala nem bade lakam ya menta kadon ke dealing taktik jong ke government kaba kaong bangi don kamben amen biang ya kaan bacisin ba kaan ke baladon lupa ki punya bante lakam ya kata kajing IY namang ngiyong benrung ha kajela kidon la kajong kidon kibiru kibarung sapo kajela jungi banwan wat ya kacakabela Idon kibiru kiwan kilai ki officer kiwan ha kata profesional ke jungki don ru kibiru kiwan ru ha ka jela jungi kum kita ki student ba don ru kibawan a ya ka spa kapo jela jungi kata bingong ki turis
Ngim sem lakhang ya no ino ka tiru jelas. Ada tang ya sikentin ka bangi ong saki kalong antar mekalaya legally not illegally. Tang ya kata ngi ko bersobat hagan ni kaan kalau don ni kata. Dia mentah niong bakan ni kaan kepala don kalau din menteri. Mendai baka kawaman kecim ya kadiling taktik pada ka bakyong min amen. Minang kap yang kita kibniat. Tang kibniat mentah kepala don lu jumlah man bam. Kumno binang mudur kawaman bu yang kibniat tak kibniat. Seketing tempat bumi ya ketika sorgar tolong ba. Naya keren kita kibniat mang pentrai suaya kenikan. Banda kalian tinggi sembalang ngimong sebagai songkat. Bagi nang pe lada giran ka failure apa bagi bekecing pentrai kam. Ya kenikan. Nginang la ban ya keren sisu hagis nam kibawan. Saka boy nang ban lebah ka media ka jongki. Ba kalate lakam pa ya trying. Ubasna deki totally kenra deki totally kenra ban aiwai. Late iu namar urang basnong uladi ban panno ya ta ki sakhi kikot sakhi pa pensisa ba uni udai nae. Uran leam kikot kisla ba uwan songwai haki jaka jungi. Tementa ka jingkeli kalong ka district task force la kam trikam ro. Nginongi kisang bahalang ki bangi ju sakno bangi di tikso. Ki badat tikso ki bawya. Nginlong ro kita tikso ban pe tu ya ka jingle jong trying. Ya ki jingle ju pirang basnong la lagi pentrikam ya kenekaan. Nama la aibo orang basnong ban lum ikut kislan lagi trying yellow wai baru IT pat ya kal nearby police station. Kamu kadi kamram jung orang basnong ban te lakam nadu nasno. Kenekaan kalailat nadu grassroots pentrikam. Lada orang basnong pentrikam ngidon kisang balang kiban pej ru ya kita kirong basnong. Kalau biang kalenti bagi la adai ka por pentrikam no ya kenekaan.